Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLA juga mau keruat konstituensi ubah Renekton Tongkar, ubalong menteri ke Sorkar Jala, hak RPR tarik unopra Arzar RPR. Lo pli pajba ya ke hospital ke Bashispa ajik thia, hak senong mau keruat Southwest Khasi Hills District. Kajing angnu jongi pajba ke Southwest Khasi Hills District, kalawan urlong, hadin shiphouse nam kunthi, nadu balabu yung mau nongrem, bante ya ke hospital, ke bat pensuk ya ke pajba nong senong jong ke district. Hak kajing pli ya ke hospital, asak hilang do UMLA jong ke Ranikor konstituensi, ubah Pius Marwen, u principal secretary jong ke tenat ke kot ke Khia, u Sampat Kumar, ke director jong ke health service, ke Dr. L. Chalam, ke Deputy Commissioner jong Southwest Khasi Hills District ke Kong Karamai Kharkangor bat kiwe. Hospital la Kambun senam depan. Mereka bakam kongsan hari berninya pecahkan. Kumno berninya penyak yang mereka hospital. Nama ngitip ba ke imlang salang ke community jungi ke dankam ke kongsan ke dankam ya ke law and order ba ke ar ke dia ya ke kuat kekian. Di Namar kini kidi atli ki jingdan kam kaba ni ki brio ki basyong ha imlang salang ni dan kam ha. Namar tem kini atli nginum la ban ya chupran nginum la ban progress nginum la ban le AA. Kaba ke ino dan kam ya ke hospital ka lomba hakor ki brio ibapang ibadan ha ke jingpang ha ke jingthar ha ke jiut. Tapi iwan hospital idei ban ki brio ki babat ya ke khti jong I ban yalam ya I syakata ke jaka kaba ki injo jingarap baka jingkot ke jingkhia kolong kaba kodor haduk kata-kata ipabun na kilong yim kiba duk kiba sok lese ke syamshitom niki balik sumar syapok shilong balik sumar sekiwe-kiwe ki jaka Menteri ngingit skem balemba ngilayok beli ya kenika hospital kepada siswa ditia kajingerap abakrau na kata kajungi lang barok nemar na kali kajungi ni julap dan ni jumat ya kata kumbang ngilayah semua bene kejentia kabarang duna ladakwa beritia hospital kejentia kabamdap kababadan Menteri lembah kajing pelino ya ketika siswa ditia kanyo jingirap na konta ilonging ilongsen apo kadong kathain kejungi berngai play ya kasokar MDA kawala ben penulong ben play ya ni hospital berngai play lu harus papor ya kinong ilam kinong nikmat kipala lekno kipala prat lenti kipala simkia na konta kenika hospital Kalau sanction ya kene ka siswa je tiap mo prakror henry dalam sedang ka jingtre dalam ba kam don kam dak kata prakror ban lahap ban pendiang lahap ban pendiang kene ha ka bakar revise kena ka he ha ka ba poi ar crore so poi lak tengka ha ka ba committee go pair kila raise the objection balai ba ka he kata revise estimate lahap berbusuk tu ya ke jingdon kam bersna ya ke building kebabiang ya ke kamera kebabiang bat kum UMLA ngalahap ban ya bodel ban pernet ini komiti ban kran ini officers bor set ban kran ya health minister iba hek ke por bor set ngalai kindo ye bat ya ke beli shibana ya ke sarkar ban iba hek ke por haka ba ngalahap pernet ke por bat khamtam ya chief minister borom jogi Kona sama ubah pitir barok di perlok by aid ebanga hak bangi lalak berpengek dan sanction di karibas estimate kabalatam arsha laisha ya ka original estimate ngasim berbuat positively
Barda kita ngilak berlek kambha. Namar kata ni sokmen hakaba ya ka participation jongka communities jongi hangne. Lagalong ba kibor snang kibor thao kisan bhalang ba pher. Ya kilo barok ni pediang subhai ki suggestion jongpi. Hakaba kum ka sarkar inang ya sakma par penbem ka pendiang ya ka deka hospital. Barga kerpan ya bhi kinosis ko wangro na ki hospital ko pilawali ko hospital ba he na keleng kino ba ka rin dia. Hila ba ni kino ki jinuna. Hakaba bila don ka idea hakini ki hospital mo bha. Ai ya kata ka feedback jongpi hakaba pi don kam banlek pendiang di hospital. Lengba kini ki doctors, lengba kini penyakit jong di hospital. Bagi mereka ya kino priat jo kari hospital. Hakaba mereka por. Him day banbu re ek jinor kam. Ho se sarkar. Ha iki proposal kerkum ki jinor kam mereka por. Bagi community bagani ka hospital. Nginum so no bersim bagani ka hospital sarkar. Barabar ki jimakla jungi ka longba. Ngisai perkhat pakla bet ba ka jong sarkar kam long ka babet ka babia. Nabu ki jingkau ka challenge hagilang barok. Batongi de trelang bentar. Bagi community bahkan mereka jongka hospital sarkar ka baron hangne kalau ka babet ka babia kaban ai ke sakri ko bahai ki pa jongi hakan ka dong ka thai bagi community bagi ya kini ka thet ya ki jing im ka dor jongki nong pang jong ka dong ka thai jongi ki babang ke bestom ki balan hat me to ka jing ya da ka jing don to ka hospital onlak ber impat ya ki kaban na poi ha hospital ha ki babon ba ki khanno kaban na poi silong ki khanno halanti ni community bahkan di hospital kan safe ya kiba bon kiba sem kiba kodor kiba dengan kak hakajing ya ketirang neslong hakaba kibiok na kajing im hakade hospital nang